na asemo wiase nipa mobo Manasseh utumu se Manasseh aye mobo na adofo mumua no Manasseh aye mobo na mumua no say Manasseh di audio bi abetudwa a oda hospital Owusu se oda hospital na ofre wonu ankasa ni sister kura di sister no amfi no ama Reverend Owusu Bempah ana hwe no sisi ye ka obo ye nyina Reverend Owusu Bempah na etua na ye hwa ye mse Reverend Owusu Bempah Manasseh abedi na tamre bi pa a eche na ni ba no ho so a obepa no achew a papa no e de che no na edunre bi a yesese wo ye obi bone na se oni akro enso ye o papa nature no wan hwe ya bone ne beba wonipa no eso yenim se eno ho nsunsuaso na aba Manasseh so a yenim eno nti no manya star prophet ewa ha ono so waye sofo eyodifo eno nti jibre na mi ntwa me husino me ba me star prophet beba na ya bo awuram na ya biebie mu na Christopher nso Christopher im se Christopher bompa ye pa obi be bompa ye 247 enso ohawa wo mu no enu amu na owo edi entia meba do for mama kwa ba bi answer na me the star prophet number tudwa enti dwumadie yi ekwa wie na kan wakoma se frɛ no a wa frɛ si sa number no so 0540 783192 0540 783192 Prof Obenikese Fatum atubam na bom ti say Kristo adumo ene mo pa ebo eda otwedi ampon so asepa young prophet yeah young prophet eja we are branty o me da se na authority say oh Kristo adum ne mo pa ebo bi e kwaso kama butu ehuru si ensem na okeka ye no so bebre edidem bebre didem nyubu dia okeka ye no edem ana dia hene kura achu dia no so no okeka ye no so na edem se eja hihye se ohun ya ye hu o de bi ewrade na ne hu ewrade na fire so kan edi enye ye ewrade adawroma okay say wo bre wo hu ase etan mi na ase a odani timpo adi echerew no kre de obeka bia etumi ebem Prof mami ne wo nsusu saa ensem we hu okay am say Manasseh sesi aye ka say oda hospital Owusu say ohiamwa ohiamwa am say nipa bia ayi nani ama no yenim say wone Reverend Owusu Bempah mrebi atwam no mu wo issues am say na entokwada wo muntem ne ade obepa papa na che na papa no ede eche no tisi papa na asa eboa no ye bi bisa ne say social media so entokwa atem didie banta ekoso social media so no ewo nsusuaso bi ewo so asema obizade asem kese pa nyamishra na mechia oman na machia oman ahwefo nyina na mesre se eya wo hwe video ya obe comment nicely na wa share video no na wa like it na obe yenshira asema wa be say let me go directly social media ntokwa no enye ntokwa ni so keke o most of them no bebre to media den eka ho because nkofo bebre wo social media ebi ye bloggers ne ade a omako tutututu suman ne ade a omode bo omo ho ban enti se wo no u be ka obi asem anaso wo ba social media no so be ye beef with obi na se wo sunsun mo no wo nya world package a wo nya world inclined a obi be yi wa abafo be yi wa to form say panyan na se woni nipa no eko physically no ono de obetuma kwa ye obi bi spiritually oh say before say oba set no so kra na so be so phone esi ne so kra no wa abo ne paye bi dada wo ne kukue mo ye di bibia ma no moto bi ama na wo de ato ne num ye di kawo bi ama no ehye ne mpabuo mu ana se ehye ne baby enti no wo de wo dwen say ni so keke no ye den o ka no ye won kofo bebre a social media girls is slay queens ni ade o mutimi fa akokọ ba no mate no mu say ye mfa sika nya den enta no enti no mo bebre koso wo social media enti se menua bi anaso obi hwe yesisi na odwen se social media na eda ho no nkofo ba so just with o many kind ya oboa
Yeah, says le queens here ye hu omo yi any bloggers here enye omo ni kind omo de nam so. Ebi shafan yoma. Ebi sunsumu ni yoma. That's why we obi enya issue e social media. Ese we are careful. So if you say wachi enye dua ana we ni bibia we de bo ho ban a. Ana ejaiman nipa na ye den. Emfa na asem ko. Emfa na asem nko. Ana se wo bepe odifo a na chi edu no abegina wachi. Enti na de bia meka say you anybody need a spiritual father. Se bibie mu no be den obeboa wo. On obi wo ho ntimi hu se won ti jai kra wo social media. Be ye big shenani ase. Me mpese me body. Ye wo ma bi wo ho a 247 no mu gina social media so. Say social media queen so ye ma me agrada o. Oh so no na ye queen. Na me bo sabio sa ma me no agrada ote wo no wonte wo kwa o. Agrada nte wo kwa. Ba se de wasakra wonti oye sofo na sofo de de aduru no kope. Agrada ye sofo na so agrada nte wo kwa. Ndi wo pese wo twese wo aduru ana. Me nka se ye duru ba wonte wo kwa. Ni Nyankopon bo no ho ban. Eno no eyo no ne nyame asem. Ba agrada part onte wo kwa. Na se susumu hu na agrada. Wasi Bempah. Mi share no one on one da. Spiritual mushia. Oh, me spiritual level am wo no agrada ntimi nduru ho. Level am me star prophet nyame di mi eduru ho sunsumu no agrada de omo ye nkoda. What you say? I to say minister ba na say president ba or the escort na ye dey. Ba o nam kwan so kra de say o pe baby ye dey ejina na minister be nti baby am me won dey mini agrada ntimi sha because o ya bofra kra wo sunsumu. But you can't only ordinary people are. Agrada nye nipa de we are nipa hu no. Yes. Okay. Yes. You hu say e ba yi agrada nso aba out abeye videos. Ka say Manasseh enyade a obetumi asori na punishment na wanya no ka nsem a enye e fa Manasseh ho. Na nyamesu mu no wonu obi wo issue no nya akro yare a wo bom pae se bibibo ne nto no ene na ebe me yehu se wiase hu ene ebe me yehu se asasi so no obi nyawa obekun a on kotwi tuwo so de besi wo so bo obekun wo sunsun ansa na apie wo honameni so enam se ensem bi a Manasseh the world change akafa agrada ho mbrebinte no enwe bufo da so ye den ehye mu eni nti no wo se obompa ye se ma brante no nsoli mfi ne yawe mpa so ba Manasseh de nyame adom ye ka no ho asem yi de nyame kwakwa ka cha me ne se onwu obenya ho den wo ti ase ba we no ebe ma ne lesson ebe ma ne suade okay na se bibi ni a eya obetimi aya no ho te se abo okra onso abo akra no otade neni hwade ye no eyi neni obi a oye ne ho te se abo okra no ne ho ohu pa okay ohwade ya no abo neni aguso so okase was strike hardly enti Manasseh die owuo pa de yare we mfa Manasseh nko owuo mu eya sotwen ena Manasseh ne kra nko be bia ne kra wo ho enti Manasseh banya ahoden. Okay. Na won say ye papa Owusu Bempah Nyankopon nhira no. Won so ye nyame difo nte no. De Manasseh ye ni nyina echi no. O de Manasseh bone a che no. Hwese Manasseh kwa atiti ye mumpokra or da hospital nyina. Manasseh di adanse say ye papa we na etua ne bills nyina. Because was in the bill more than 2000. Papa na esuma, papa na ma send sika no ebre no. Esa ma no sika obesa de ato no ho. Yeah. Nye papa no a nka oni bia obetumi aboa no. Ufi say Papa Bempah in particular no. Yeah. As a nia adoya a woye ne mu no as a ya bro because ebinum kra e ka say no Manasseh Bempah na chewe ne binum e ka say no na sorry for ankasa kra no no mo ka say no papa emfa nche no but utumu say we bi na koma mu ama obia e na nipa bi etumi ebien na koma mu cha because me hu ne so nipa. That is what will let you know say or you're a man of God. When we say nyame ni pe biara no nanso wane so nanso kan ye ho what dey make an ase nanso to the fact na say wo ye nyame nipa no ntimi ngi mfiri ne nsem. Okay. Adoye fi na kumemu kra ye den e kire en papa no enye this is the time nko a obo Manasseh o and 2000 Ghana cedis which is 20 million enye sika ma no dabi de nyame bebi nyame hira papa na koduru no
obetimi aye more than that cry then ama Manasseh, and I know say the man is ready to be able to do everything for Manasseh. But asofo say na betimi aye de papa Bempah eye. Oh, sofo bi anyame ngosra wo so bia obetimi aye. Because the papa Bempah ye no enye na hoode na ode ye nyame ne man hu ehumobro, because nyame hu ni wo mu a unya humobro. Enti se yakase obi nyame hu teni mu a sometimes onya humobro. Se obi aye ne bone mpokra wo de bone ne ye den etonchen na wahwe se nipa nkwa ne hia. So nko no so betimi abompa ye se nka Manasseh se bi mpedua sa abofo ma ne mbremu na nka bibi nto no, but still oyi ni sika e de boa enti ubekomu no kra osa bompa ye man wo sunsun mo se sunsun ade bia ensa wo mu biara na emfiri ho sa nipa se ufi se obi betimi adwen ne ho bone ama no aka no debi papa Owusu Bempah sunsun mo no oye modern okode ye wa ben ye kase obi abian ye duro on se ya medjuma ye na ye levels on se nsai we nyina anya den enye pe nyankopon ama ne tumi awo no wa ben nyame ama ne tumi nti no uye ni bibi ya emma ebeba back to you, because last time me check bibi e wo ye papa no so de me hu ya na say owo spirit bi wo ne ho a time wo plan evil man no na ade ne ba wo so back. That is what I saw about Papa Owusu Bempah. Okay, that is what I saw about Papa Owusu Bempah. Okay, there are two Manasseh. Yeah. Which you say other people are women so yeah ekura sa character na omu ene nkrofo banta social media so ntokwa di atem ne ade no omu behwe esua bibi afrimu. On say na make say it is a lesson to all bloggers and to all people on social media no so. No mo careful. Okay. But before say me we be fino. Yen ka sem bi che yes sister Afia Schwar me penasem. Okay. What the American say? But the men who say in the realms of the spirit no, the men who say abase bia eso ni mo no abasa no efri ho. Enti se say so ya de a won hwe no wiye. Na se asema meken so be fa na komepemu a won tena se no won hwe abasa kra me ye den meka. Enye sa eningwase bi e ba no ano odin e de ma no. Enimkwase ba ne so no ano odin e de ma no ye bompa ye se Nyankopon e be ma sa ade no kruwa na pare no. Okay. Enti ohwe ne ho yiye. Yeah. Okay. Yes. So de wa kan de. Yeah. Eze ohwe ni yiye ampa. Prof ye fam fali say kakra. Tons aye kan wo asori. Yeah. Inim say asori for no ye Kristo achidi for no dodo na agi tons di. Ba ye wa asori makomako bi wa wo nje tons eni. E dey benefit ana tons no e dey ma Kristo for. Okay, there are more benefit in speaking in tongues. And I'm speaking in tongues only you want two categories. Okay. You what the yetimi chirase. And you what the obedient to me chirase except the Lord. What the American say? The enemy to the chirase and I say, oh say sorry be una atesi obi so na I to say o movie where there no kasa and no Nyankopon ma yetimi chirase. Obi so beti mate achirase. Yes. And then the Bible says on the day of Pentecost no to me bobura omumu. The Bible said they went to the upper room. And the Bible said to me bobura mumu, so they were speaking in tongues. Okay. In unknown tongues. And Bible said even some of them no omu ya hoho no te say omu ko omu kuro meden ekasa. And no they can ombetimi achirase. And what the when you are speaking now a mystery to anybody and Satan except only God. Okay. Won say yam penifo ka asem bi say edan wa so. Sana wo bompa ya ye wo mpai bo bia ense se obebo se ewrade yo ma bisko ewrade ma Satan wo ho ne boys wo ho a ombeje mpai bo no. Eze wo ka ombesizi. And eze eno ye kasa obi anto ase eye wo ne Nyankopon. Nyankopon pe eye spiritual language. Enti obi obeka say tongues enye papa no. Nipa ni nim sunsum ade. Okay. Because obi bia wa bin wo sunsum wo de sunsum ye djuma no ye wo kasa wo ka kire wo sunsum no waba. Say me person me ne me angels in communicate here. Me wonduma me to a me angels ye den eba. Ebeti ase. Sofo me pendumo. Met me asan kompa mama maudito dito ajo ma me jo be de o. Ohun bia pendum. Enti obi obeka say speaking in tongues no to me ni mo no wo boa.
when you speak in tongues, you are speaking mystery. What can mystery? What can some when you put the sin in tiasia, mortal beings in tiasia, and whom the gods of the land in tiasia, and ye upper, and go straight to God. Until I know never had tiasia. Won't say Bible said Daniel Bempah. Now or request baby. Now Bible said Yankupu suma angels who won fambra. Now the spirit of Persia arrested angel no. I didn't hear because angel no was an angel to provide or bring a message out on your warrior. And the spirit of Persia to me are the arrested. Because Pim said Daniel sa Bempah and Yankupu suma angel the fighter of angel or by a fighter. I'm an Jane in your man. It is so Bempah. Not so person won't pie one once I can't them speak in tongues. And speaking in tongues, you know. And I'm saying of one tiasi, you know, sometimes you know, almost can be keke but tongues, you know, we are sure say sometimes what is will be a cat tongues who has a would doubt to it be no now who's no benefit benefit. Speaking in tongues, it is a gift. It is a gift. It's a gift, you know, when you have the Holy Spirit, you'll be baptized with the speaking in tongues. What did the American say? Yeah. Sometimes people tongues are not a angel. What did the American say? And to speaking in tongues, they have to me a day. When I speak in tongues right now, no will be shemia. To me be a one papa fear ni mami fear be a brass. What I say? So I make tongues the kakra. What I say? Yeah, your tongues libracos, adibi antarabratus, lecadia, libandos, labratis, iadia bohuiana basiata. What was out there make us say angels are taking over. Okay. Make us say powers are taking over. And you will be speaking in tongues and your powerful no boy. My Bempah yam will be broche in tongues keke. A man in kratan and saka. Okay. And speaking in tongues, dear a miracles. Speaking in tongues, my Bempah was speaking in tongues, Muma, or be a new kunu, so one in internet beam, and then Oma worry deep. And speaking in tongues is very powerful. Okay. But dear, here say one casa over bro, once a man who quite ama Yankupona. I baptize you. I baptize you with that oil. With that oil. Yes. But then yes, what is will be can now so oh Debbie. Power behind Debbie, and on power be him. Okay. And on power be him. Okay. Why are dear say watch him? Yeah. Because I'm not cramming prophet being so kasana or kasa it's ya tons ebinum. Yeah. So buha asemba ko obeka so I'm saying maybe because I don't William so yeah. Society and you know wo hwa ebi wo hɔ a wan kasa kra na wo gidi a wo odifo no. Yeah. Who say binum Bempah with tons one kasa utumi hu say ebi a tons nipa yi kan die ase enye papa. Oh say sometimes you will journalists for ni bi omo kasa I say to me di echire. Ye we binum so I say to me di echire. Okay. Sa na ade na akoye. Enti say me wo botons to me di echire aminim say to me di echire. Say to me di echire aminim say to me di echire. Ti obi o wa soro na say onya akro eba na o ka tons a wutumi identify say the way you can genuine the way you can enye genuine. Yeah. Oh me tons ya ma kan. Obi be di metin ya ontimi repeating the same thing. The same thing. Okay. What did the American say? And I make one me repeating the same thing. E kasa wo do na make. Ba na wo kan. Make. Me be manu say I will say something different again because speaking in tongues say me no kasa you know. E kasa na make on. Na so ye different things na me then make. So speaking of tongues no so ye then etie. Wo kasa no your spirit is communicating with you and your creator. Enye kasa yesua eka. Debi. Enye kasa yesua eka. A gift. Aya chade aye di mo Kristo ni bia. Okay, me that's it. Yo, many star prophet na edi ehia no na am say o chekere ensem mu. Say especially tongues a ye ka no. Dodo na anyi ni, dodo na nso esua, dodo na efeki. Na ne all can say o ma ho kwai na say spirit na nkasa eba wo so na wo ka e wo mfaso bebre eboa wo niema bebre mu ba say wo kosua say wo ka tons a benefit bia anye dey enim go to me bia eni akire prof eja o final word a obeka na wo bibia obeka bi mu a o me final word a meka ne say a Christopher bebre abamabu
and I'm so motivated in some different but common kind who say first no mo yan kwada and do when you do say nyame na hwe omo sa kodu sa ye nyankopon no ono ne tete nyankopon no won sesa de biara da enti se wo di nyame echi akoso ade de chi ema bibia anse ema bibia antete wa adwene se wo pese bi yes spiritual enquiries ma me yesunsum dwuma pa me ye odifo nkyere se enkom se keke na me yesunsum dwuma me nim sunsum dwuma te sunsum dwuma se ade na die na wotumi ye na ye time we beso ifa ba poma ye se awale ejuma obi bodam obi person oye MP obi person o politics mu obi person wo hwe ne daachen obi person wo hu nweme bi a o frame ya bene ne bekasa which me ahwese bi a position a wo pe wonya anase wonya okay anase wonya se bibi wo ho ye se yetimi ya wan kwese usika sofo last aye ya about on abuke de Japan no comment bi amanya me no ye yo obi say ya ma ye sika ni ye di aye ba onu abuke de Japan bi nhia ne da ba me ye spiritual enquiries na me hu se mantle no da su kuta no and I still Kennedy mantle no da su kuta no tell what the American na say enti the American chon who abroche dia obetimi asend wo picture and wo full name na ma check am ba wo Ghana dia message say we bebe me ti me one okay what you say because me ka say Ghana for so dia message wo picture dia me ti me nya edwuma no because a doso and one no okay okay ya da se pa se ye to yensa everywhere waba na wabecheche nsemu ama eniama em se nipa bebre entiase no wachire mu ama entiase aye adwuma star prophet number 0540 783192 0540 783192 wase se wo Ghana ha dia try se obefre number no na obefa number no na wafre no na wache na kira kwa na mohia na watumi aye bibia aye de ama wo akwantuo ma ene ne nkasa obekire onya obeye na wonso yesese nyankopon nam no so obetumi aye aboa bia no obeye de aboa ana yedi dwumadi no ebisi midin di wofa cameraman rich